Mnoge svetske metropole toliko su zagađene da u njima nije moguće disati bez maske. A ima i onih u kojima je potpuno svejedno da li ste udahnuli vazduh ili popušili 2,5 pakle cigareta. Na listi najzagađenijih europskih gradova nalazi se glavni grad Makedonije, Skoplje. Prema podacima web stranice numbeo.com, koja prikuplja podatke o gradovima u različitim kategorijama, Skoplje je najzagađeniji evropski grad s indeksom zagađenosti od 84,82 i prethodnih godina stanovnici makedonske prestonice su se borili sa zagađenim vazduhom. Najveći uzročnici ovog stanja su cementara i železara. Građani se nadaju da će ovaj problem biti sistematski rešen, a do tada spas traže na planini Vodno, gde odlaze kako bi barem na nekoliko sati mogli udisati svež i čist vazduh. Rijad, Saudijska Arabija. Sitne čestice prašine u vazduhu koje prouzrokuju pustinjske oluje stvaraju veliku količinu smoga, a sunčevi zraci rastvaraju molekule industrijskih i izduvnih gasova koji stvaraju ozon, zbog čega najveći procenat stanovništva ima problema sa disajnim organima. Dhaka, Bangladeš. Grad koji se nalazi u Južnoj Aziji se bori sa konstantnim pretnjama o zagađenosti vode, a prema studijama zbog ovog razloga godišnje izgubi život u proseku oko 500 građana. Osim vode, bore se i sa ogromnom koncentracijom sumpor dioksida, jer su naučnici upravo u Dhaki izmerili najveću stopu ove hemikalije u svetu. New Delhi, Indija. U ovom indijskom gradu glavni problem predstavlja zagađenost koja nastaje od izduvnih gasova iz automobila, ali ipak još veći krivac su termoelektrane koje koriste ugalj. One mogu da zagade vazduh i do 800%. Međutim, pored toga, velike probleme stvara i nekontrolisano bacanje smeća i neispravna kanalizacija. Ovo su upravo dva najveća razloga koja donose veliku stopu smrtnosti kod novorođenčadi. Bagdad, Irak. Pored toga što je najugroženiji grad na svetu zbog rata koji se tamo ne smiruje, ovdje vlada i velika zagađenost. Učestale eksplozije su povećale smog u vazduhu, a zbog loše kvaliteta vode pojavile su se mnoge bolesti. Mumbai, Indija. Još jedan grad u Indiji koji se našao na ovoj našoj listi, u prestolnici ove mnogoljudne zemlje. Udisanje vazduha je ekvivalentno pušenju 2,5 pakle cigareta u toku jednog dana. Međutim, to nije jedini problem. Smeće koje je rasuto po čitavom gradu je izvor mnogih zaraza, a verovali ili ne, veliki broj ugostiteljskih objekata nema toalet. Mexico City. I pored toga što je vlasnik jednog od najvećih parkova na svetu, zbog velikog broja automobila, stanovnici ovog grada se bukvalno guše u smogu. Međutim, nisu samo prevozna sredstva odgovorna zbog zagađenosti. Meksiko se nalazi na vulkanskom krateru iz kog zagađen vazduh nema gde da ode i stvara dodatne probleme stanovništvu. Zbog oštrog zakona koji je uveden 90. godina, situacija se malo popravila, ali će biti potrebno još mnogo vremena i zelenih površina kako bi povratili čist vazduh koji su izgubili u razdoblju od jedne generacije. U prilog tome da je situacija ozbiljna, govori podatak da deca u školi na svojim crtežima nebo oboje sivom bojom. Los Angeles, Kalifornija. Iako je ovo dom svih zvezda Hollywooda, čiji pomen pomislimo na bogatstvo i glamur, on ima i svoju mračnu stranu. Naime, njegovim saobraćajnicama prolazi dnevno nekoliko miliona automobila, pa ga je upravo zbog toga Američko udruženje za plućne bolesti proglasilo za najprljaviji i najzagađeniji grad u ovoj zemlji. Mnogi turisti su svedočili da su često bili u nedoumici, da li su zbog velikog broja vozila iznad grada oblaci ili ipak smog. Moskva, Rusija. Grad koji je na glasu da je zbog svojih građevina i spada u jedan od najskupljih na svetu, ima velik problem sa ugljen dioksidom, najprljavijom vodom iz vodovoda, ali i sa izduvnim gasovima prevoznih sredstava, koji se posebno osjeća kada je temperatura malo veća. Prema statistikama, sat vremena udisanja smoga u Moskvi je relevantno pušenju 60 cigareta. Ipak malu nadu da će se stanje možda popraviti predstavlja vetar u zapadnom delu ruske prestonice, koji duva tokom čitave godine, tako da je zagađenost u tom delu grada smanjena. Peking, Kina.
Zbog 4,8 miliona automobila koliko koristi stanovništvo ovog grada i elektrana koje rade na ugalj, zagađenost Pekinga ponekad dostigne i do 500 mikrograma sitnih čestica prašine po kubnom metru, a nedostatak vetra pogoršava stvari. Iako je ovaj grad jedan od najmodernijih u Kini, njegovo stanovništvo retko napušta svoje domove bez zaštitnih maski za lice. Upoznajte neke od najsmešnijih i najglupljih lopova na svetu.